Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sibhekele-ke nje ama-transfer umazi kuyona-ke i-Betway Premiership. Ngizokupha-ke nje i-update nomdlali-ke ongokudabuka ezweni-ke laseCongo ogijima-ke kwi-Pyramid FC laphana-ke uFiston Mayele-ke befuna-ke amaqembu womathathu-ke amakhulu la kwi-Betway Premiership, i-Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns kanjalo-ke ne-Orlando Pirates. So ngesimo-ke sokuthi-ke lo mdlali-ke ubiza kakhulu, bebiza-ke imali-ke engango-45 million rand. Siyayazi-ke i-Sundowns ingomacaphuna kusale ngokwe-report yakamumva kuthiwa-ke i-Mamelodi Sundowns iyona-ke esikwazile ukuthi-ke imwine lo mdlali ngokuthi-ke imthole-ke ngawo-ke u-45 million ngokwe-report-ke impela-ke kamuva ithi-ke i-Mamelodi Sundowns iyona-ke ezosayina uFiston Mayele obefunwa-ke i-Kaizer Chiefs kanjalo-ke nayo-ke i-Orlando Pirates, okusho ukuthi next season uFiston Mayele since-ke ezosuka noma-ke ashiye kuyona-ke i-Pyramid, impela-ke amabombo wabhekise kuyona-ke i-Mamelodi Sundowns. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele-ke ama-transfer umazi akwi-Betway Premiership. Kwamanje asihlangabezane kwividiyo elandelayo.